ئەم کاتەتان باش بینەرانی بەڕێز تەلەڤیزیۆنی فریدۆم تیڤی لەگەڵ هاوکارانم بە پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تایبەت لەگەڵتان دەبین. بەرنامەی تایبەتی ئەمجارە سەبارەت بە ڕەوشی ژنانە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران بە گشتی و کار و خەباتەکان لە پێناو ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو توندوتیژیانە کە ژنان بە گشتی ڕوبەڕووی دەبن لە وڵاتێکی وەکو ئێراندا، هەروەها کاری ڕێخستنی ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش هەڵدەسەنگێنین. بۆ تاوتوێکردنی بەرنامەکەمان میوانێکی بەڕێز لە ئستودیۆ لەگەڵمان ئامادەیە، ئەویش بەڕێز زۆزان ڕۆژهەڵات، ئەندامی کۆمەڵگای ژنانی ئازادی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بەخێر بێ بەڕێز زۆزان. بینەرانی بەڕێز، ئێمە وەک ئاماژەمان پێدا بەرنامەکەمان تایبەتە بە ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. دەستپێک ئەم دەخوازین سەر وێ هەندێ باغبین و لەو ڕۆژانەدا کۆنفرانسێک تایبەت بە ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە شاری ستۆکهۆلم پایتەختی سوید بەڕێوە چوو. لەم کۆنفرانسەدا هەندێک خاڵی گرنگ گفتوگۆ لەسەر کران و سەرەتا دەمانەوێت لەسەر ئەو کۆنفرانسە چۆن پێک هات، هەڵسەنگاندنتان چییە سەبارەت بەو کۆنفرانسە؟ بله اجی سری در از حرمت خو پیشکشی تماشاوانی و هرها و دکیم بری کو از بیمستروی مجاری بلکم دزانن ام دمها گلان دانن شهیدین مها گلان ام ببیرتینن بجن خوال بروان دتاوینن به تایبتی دکیسایتیا رهوال شیرین علمهولی یان هوارونهی و هروها قربات آیدین کو او جننا جان خودان کو ایروکا ام گهانتنا و آسته کو ام بکارن لکودری دبن رخصتنا خو آوا بکم سروی اساسی اموان حوالانه برزداری به حرمت ببیرتینن و یعنی وقت زانین رخصتنا ما او دمک بو وکو جن روشلات کردستانی بگیشتی لأوروبا کار و خبات دهات مشاندن لجبوی کو ام چوان بیکاری خباتی دی بکن تنه نه ده نو ریخستنا گیشتی دا، یعنی دی خباته که جنه که خواستر هبیتن یعنی کمیته آمده کار گرینگی دید یان ریوبریا از بیجم روناک ام ویا دی کمیسر هودو بکن همی بکنه، یعنی وکو اساسنامه که لیدر بخینن هر وها به کنفرانس کی دی خبات خوان ل همو اروپا رسمی بکن و به ناو روناک بریوا ببن ناو وی دست بکی از بیجم روناک ریخراوی جنان روشلات ل اروپا بگشتی و هر وها لسر بابتا کو کنفرانس شام بریوا چو بگومان کنفرانس هم جبو مجله کی گرینگ بو، هم جی روایتونه کنفرانسی گرینگیه که یعنی دولمندیه که گله کی تایبت هبو دنا خدا ده بشایی که من دا حوالن کو 3 سالن و کو جنین روشلات لیره کار دکن کد ددن امک ددن اوانا کارو خوات خو نرخاندن راپور کارو خوات خو این ساله در بازبویه ده استوالاتان دا چپسکریک هبونه اونا آنین سر زمان و رخنه داین یان از بیجم چوان بکارن پیش روژی دا کارو خوات کی بکن ببیت برسوک یان ببیت ایدی چان بیجم به خباتا ولاد و گریدای بکن ام پیش بچینە ناوەڕووکی کۆنفرانسەکە من خواست بەحسێ ڕێخستنە ڕووناک دەکرد و ڕێخستنەکەی ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە لە ئەوروپا کار و خەبات دەکات. ئەگەر بوو بینەرانی بەڕێز هەندێک زیاتر ڕوون بکەینەوە کێ جێ دەگرێت لەو ڕێخستنە، چۆن بەڕێوە دەبردرێتن، لەسەر چه ئەساسێک لەسەر چه فەلسفەیەک کار و خەباتی بەڕێوە دەبات؟ یعنی وەکو کێ دەناودا جێ خوا دەگەریت ڕاستە ئەم لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی خەبات دەکەن لی بگومان لروشلات کردستانی یان لایرانی تنی جنی کور مقدور ذهنیت کنها حاکم نینن، تنی جنی کرد پنابر نینن و یان جی از بیجم اگر پسکریک هبه یان وکو پسکریک جنان چه لروشلات ناوین یان چه لأوروپا یعنی پسکریک کی هاو باش بله یعنی جن پیرادجین
جبوی جی وکو یعنی کی دکاره دناو دجی خو بگیره یعنی اندامین می از دکارم بیجم جنین فارسی هنه یان جنی کو دروی کردجی او یا یعنی اساس نماوی دجی هيا او ناج دکارن دناو دجی خو بگیرن جبل کو یعنی هم تنینه از بیجم مثلا ام بخو کو جنین کرد کسی کو دن یعنی کو سر آخامه پنابر بونه هاتینه لور ده چام بیجم دنابر ده کلتور انداماینه جا اویا دی ندکارن به سیستمی را ببینیک او همجی گریدای ولات خود مینن اویا جوانا را ده بپسکری کی سروی اساسی مثلا جبوما او خاله کی پر گرینگ بو و دبرنا ده اساسنامه ده جی او تشتهیا یعنی چوان ام بکارن همو جنان دوری هودو کم بکن لسر پسکریکی از بیجم رخصتنی لسر پسکریکی که مثلا جنما ین سیاسی یان لبر فکر و رامان خو هاتینا دروای ولاد جیان دکن دکونه چراو شیدا هم او کسانه هم مثلا ام دزانن دناو دوا مثلا گلکی زخت زورداری هنه ام لور چاون بکارن خبات خو به هوباش کم بکن و وانا بکنه یک هموجن به آوایکی اکتیف یعنی وکو بیرو باوری بگومان یعنی سر اساس فکر ریبر آپو و از بیجم سر اساس جنولوژی ده هر وارد جواکی دا هم وکو خالق و ام سرکار بکن هم وکو کسی کو وکو اندام چوان دکارن دناو دا جی خو بگیرن یعنی اونا وکو ریزک نمای بوما خال اساسی خالن سرکنه ام بیا دکارم موسا ببیجم بله اگر ام بردوام بین سر بابتی کنفرانس که یعنی آماجد بوکرد که یعنی راپورتا کارو خبات وان دمنبوری یعنی اوی رابردو هاتن رخاندن و نظر یان گفتگو او آماده بوان نظر خوان هینای سر زمان دواتر هلبجاردن بو دستی هلبجاردن دستی بریوبری یان کوردیناسیون کاتا هلبجاردن چون هلبجاردن رو سر چه اساسک و پلان نامه شو بزانم بو کارو خباتیش دان را بله یعنی بگمان پشتی کو دی نواروکا از بیجم کنفرانس ناخوایی پشتی راپورا کار خبات تا خواندن رخنه داین هر وها د آستا اروپا دا کمیته کی از بیجم چهار کسی هاتا هل بجارتن او کسانه دی د پیش روزی دا با آوای کی چند مهانجاره کی وانا تینا سر هودو کومی جم هودو دبن یعنی تینا دوری هودو وان پسکری کی یان کارو خبات کو چامبری و بچید اوانا جخورا دنر خینن وکو کوردیناسیونوی بگمان ما سری دا جیگود یعنی د دسپیکا بشنا خویدا راپوریم کو هاتن خواندن هم پیشنیار جبو کو چاوان ام بکارن یعنی هینه خو اکتیفتر هینه سر اساس از بیجم نتنی دواره چالکی دا دواره از بیجم بیردوزی دا دواره یعنی فکری دا دواره چاوان ام بکارن وکو جن خو رخصتن بکن رخصتن خو آوا بکن و لسروی اساسی سر اساس اراده کی جن کی آزاد چاوان دکاره به کلتوری کی وسا رمضان بویه لورجی همبری یعنی ذهنیت از بیجم مرو دکاره به بیجه ذهنیت کاپیتالیست یعنی از بیجم سیستما کاپیتالیست چاوان بکارن برخوا بدن چاوان بکارن خواله همبری وی یکی رخصتن بکن یعنی د ناورو کوی دا بگو من گله کی خال هاتن دست نشان کرن وکو چاوان مثلا از بیجم دوباره رخصتنی دا جن یکتیا خو آوا بکن مثلا از بیجم گلکی کد جن ددن لی فقط او کده بلاو دبیتن چاوان بکارن وی کده بکنه رخصتنیه که هاو باش یعنی تنه دا آستا شخصان دا آستا از بیجم تنه ولاتان دا نمینی یعنی دا نو
بيتشام بيجم بلاو نابيتن يعني دوري هاودو كوم بكن تشام بك بري بقول ناف كونفرنس دا نونري تفجرين جنن كرد لأوروبا آماده بون نونرين كونغرستار روجافا آماده بون وهندك نونري رخصتنو يعني جنن باشن ديكيش آماده بون هنج وي تشاوا دنرخين نرينا واتشبو سروي كونفرنس يعني بيقوم بشتار بونوان جبو مهم آلیکی ام دزانن یعنی هاتنا وان اکتیویتی کو لدروی رخصتنا ما هاتبون او تتابع معنی کو از بیجم کجاره یان از بیجم جنین روشلات لور او درد کویت اورتی کو کارکی دیپلماسی کارکی یعنی داین مشاندن جبو دانستاندنا نرخاندنا پسکری که خوب هودرا پارو بکن به جنین بیانی راجی اجبجل بجن ام پیشراده هی نسر ام بحثی جنین کرد کین هرچر آلین کردستانه تفجر جنن كرد بقشتي تفجر جنن روش آوایی اگر ام جنن كرد به هر چار آلین کردستانی دا چاوا بکارن کارو خبات خوا هما هنگی گر روناک دا بمشینن يعني او خالنا د اساس رزق نامه دا جي هاتنا او كرن جن كيدي دبيت بلاني ببيتن چام بیجم خالن هوبشی ما گلکی هنه یعنی اویا بزالali آنین سر زمان خالن هوبشی ما چنه مثلا گلکی گرینگی دانه ویا از بیجم چه لروشلات ناوین و چه لأوروپا لروشلات ناوین از بیجم به سیستم کی کونه شوب و میر سالار و دین پرست و لورجی سیستمی که از بیجم کاپیتالیست یعنی جن بر رکلام کرن یعنی هیا و جنان او نرخاندنه نکرن یعنی ام اگر گرک ام هول بدن وان سروان اساس خالن خو ین هوبش بین دوره هودو گرینگ نینه یعنی که جت باوریه که جکودیه به تایبتی جنین کرد مثلا اویان جی او دغازه کرن کو دی بیاشون داتر ام سر اساس هبونا جن راستیا جن ام هزا خو پارسنه کن ام هزا خو بکنه یک تشتی کل همبر جواکی د قوامید ام بخو بشکی جواکی نه لهمبر جواکی د قوامید مخصوصا د همبر جنان تشتی کو د قوامن هاو پارن ام وکو جن گلکی بشی خو بشی گرینگ یعنی ام صدم مازن ام وکو جن وکو دایک ام یعنی جوی شدتی جوی پنابرتیه ام زیادتر هر کسی صدمه لیده بینن هم دوار روحی ده هم دوار پنابری را هم دوار زاروک شده است اینی ده یعنی جبل که کسی لوی داره باشتر ببونه مثلا حوالن من این لور کو کار خود کن دایی کن ما از بیجم قیزو خورتین ما یعنی همو دگوتن مثلا لکردستان از بیجم شرکی هیا بگومان گلی کرد و مخصوصا جنا کرد نبو مقدوری یکی یعنی دخطا برخودانی داد جی خواهد گرد دخطا سیامین داد جی خواهد گرد جا لور اروپا یعنی ام همو نرخاندن او بون یعنی ام راستا لور پنابرن ام یعنی بر شدت بر شرحاتی نور لور جی ام گرک رخستنا خو آوا بکن یعنی د اروپا جی ام جبل کور رخستنا جنین کرد بگشتی بریا 20 سالان زیده تر ل اروپا با آوای کی اکتیو د آستا دیپلماسی د آستا راگهاندن د آستا چالاکی د آستا جواکی د هر واردا خو برخستن کریه و جبوی جی گرکی ام وکو جن روشلاتی جی یعنی من نمونه بیم از بیج مثلا لروجاوی کردستانی ام دبینن مثلا جنین کرد بونی هویه که جبو جن مثلا از بیجم عربیان جنین کو دوی در دور سوریانی آسوری چوان بونه مقدور چوان دنوازی سیستم ده حالیانه چوان مثلا از بیجم وسا نتنه روی وان هاتی گرتن ادی میجی وان دا گرتی مایا وسا جبو خو وکو هویه که دبینن و د سروی اساسی یعنی ام دخازن بیدنگی هم لور وکو بشک خباته ما لبر پیک بینن و د آستانه و نتوی داجی وکو خطکی مثلا وکو خالکی
وكو خالك دبلوماسي يعني ام ويا بجن در وراجي بدن جانها بين سروي خالي ويتدسبيكي تتخسر باغبي ام مجن بياني جديد الناف كونفرنسي ده يعني شبيرو را حيا اسبانيا حيا ولات هندن اوروبي سويدي جنن سويدي تمثيل جيا ريخراون سويديش آماده بون وي هندي چاوا دنر خينن يعني ام دزانن جنين كورت نهاد استا جهان دا جيه كي خوي كي جرين كيا يعني د روشلات نويندا جنا كورت ایدی بویا هیویا مروحیه یعنی هر کی داری شدت هبه هر کی داری ناعدالتی از بیجم تشتکی هبه جنا کرد یعنی از تنی نکارم بیجم جنا کردی لی بگمان به سر خطا سیستم دموکراتیک یعنی د خطا آزادی جندا به فکر ریور آپو هر کس ویا جبو خواه وکن مدل کی تازه جبو قیران پسکری که کنها هبن دبینن یعنی هر کس خود سپرته اگر از بیجم تام هینجی مرو ببیجم تام د جهان دا راستیا خو کو یا هی جینه گرتیا لیدی ساجی هویه که هاتی اوا کرن یعنی هویه که هيا او یا بخوا کو خط رزگاریا جند بینن جبو خوا کو خط ادی دکاره جواکه ج قیرانا کو هی رزگار بکه يعني قيرانا كيكو ام دزانن دا استا جهان دا لسر جواكي لسر جن جلكي بربلا وحاكمه جنبياني ويا جخرا تشام بيجم هويه كي دبينين بيغمان بيشكيري دكان تين دتسن مراق دكان هم هدف ما او ام ويكي نتني جبوكو او مناسبكن نتني كو جبوكو مثلا ام ركلام بي تشتي بكن ريخستن كرنا هر جنكي جبو مع اساسه اگر ايلوكا از بيجم ام لكي دكان ام هر كاري دكان لفقط جنكي از بيجم بياني يعني جنكي ولاتيكو امتداد جن سويدي بيد المان بيتن كي بيتن نريخستن كري بيتن راست الشدات بيتن يعني از بيجم باواكي كداوي بيت وندا كرين او جبو ما خالك اساسيه يعني ام وياجي جبالكم مثلا دا كونفرنس دا دركات هيز جنكي گرک به ریخستن کردن نمینه دکی دراکو امتدا شورش دکن امتدا تکوشین دکن امتدا جیان دکن بریخستن کردن آجن ام کی داری دکارن خوابه گهینه جبوما خطکی اساسیه او جبوما خالکی هری گرینگه او هدف آمایه لسروی اساسی مثلا جنی بیانی ویا او دکن ویا از بیجم جخواراد پجرینن ویا دبینن ویا حز دکن لی بسكري كادن أو مثلا دويها وجريداي لا تشاون جنا كردها ما قلت بو مروحي بويا اسطنبولكي دي دعستا أزبيجم جهان دا بويا بيشنجكي دنا خود كردان داجي مثلا عليكي برخدان هيا عليكي الشداد هيا بله جبوي جي مجالك جرينجي دا سروي كي ام كي درالي بن او رخصتنا كو هي او فكره كو هي ام ويا خوابه هنا هر جنا ام خوابه هنا هر كسكي كو دبا مقدوره هر جوره شدت هر جوره تندي هر جوره بمپیکرن هر جوره پنابر کرن يعني بدار زور سانكي وسا مثلا از بيجم هاتينا لور جخرا جيان بكن اما دراسي دا كسن كو پنابر بون هاتن ور هم هاتن تجاوز کرن يعني مخصوصا از لألمانيا جيان دكن ويدي ام بنا شهاده ويكي جبالكو مثلا شنا كله دجيان جبوان او بو جبوان مثلا ادي سيستمكي همو داپوشين بو هم دواره ذاتي وميجي و از بيجم ظاهر داجي او لورجي مثلا تينا لور اي مثلا اگر دموکراسی که بچوک شیها بیتن اما ام نکارم بیا انکار بکن هنه کی چای وانا واده بن یعنی ادی از بیجم جا کسین کدوی داری هاتنه هر عین ظلام یان هر عین باب برا وی کی قبول نکن و اروپا جی نکارم بو وی کی ببنه برسه پر جاران داد وانا از بیجم شکایت وانا را دست جنین کرد کن بله یعنی پناه خودی ساجبو وانتینن لسروی اساسی مثلا مگله کی گرینگی دای
ام کی در لیبن خبری خستن کرن ام کی در لیبن برخودانا کو هی برخودانا از بیجم د استا زندانان د استا از بیجم تکوشینا کو مثلا لتیات تماشاندن تکوشینا کو روجوات تماشاندن و مگود دملی دنداجی کو مثلا پر تشتين دروي ويات نجيان كرن ام ويا جخرا اساس بگرن ويا جخرا بكنا هدف ويا جخرا بكنا خطكي دكدر ام لبن يعني ام دنگی خو بلند بکن جخوا يعني جبو کسی کو بشتر جبون پر بیجم با آوایی که پوزیتیف با آوایی که ارینی دیدیتن و اویا دنر خواندن حتی مثلا وکو پانلیستی دگوتن ام گلکی گش بینن او تشتد بیا دکاری بو زود آجی بیتا چیک یعنی بریا نهاج دکاری بو بیتا چیکرن لی هون نها ایرو هاتین جمع هودو او جبو نتنی جنن روشلات جبو ما همیان هیویه که امیده که باوریا ما او یعنی د پیش روزی دا او خالن کودان برخوا یعنی او هدف و یا او از بیجم فکر و یا حتی نها هبو هون بکاره وکاریه هون مثلا کمیسر هودو بکن یعنی او هم د نرخاندن مداجی هم د نرخاندن پانالیستان داجی در کت اورته او از بیجم ایدئولوژی ما یا هی او فکر ما یا هی امویا دبن سیوانه کی از بیجم وکو رخصتنه کی وکو روناک بدن بکنه یک با آوای کی همدنگ با آوای کی همبش با هوبش مبستامن کم بکن خبر خستن بکن دواره دیپلماسی داجی و دواره جواکی داجی دواره چالاکی داجی دواره از بیجم ده هر واره کو جن پیدوی آوان لور به چه خستن کرنه کی هیا یعنی ده هر وارده ام بریز زوزان اگر هاوکارانم دیمن دوسیک من آماده کردو و بینرانی بریز اگر اجازه بدی او دیمن پیکوا ببینین بشکل او کنفرانسا بشکل قصی آخفتوانان به دوسیک من آماده کردی هم به دیمن دوسیک من آماده کردی با پیکوا ببینین دواتر دگرین و استودیوی ادامه به گفتگو کان من دادین لگل بریز زوزان روشهلات اندامی کجار ئێمە زۆر ینی بە پێویستمانزانی پلتفۆرمێکی ئاوا ساز ببێت بۆی کە ژنانی کورد ژنانی گەلانی تری ئێرانی و هەروەها ژنانی بیانی لە دەوری یەک بتوانن لە پلتفۆرمێکی ئاوادا کۆ ببنەوە و لەسەر کێشەکانی هاوبەشی ژنان بتوانن گفتوگۆ و نقاش بکەن بەو هیوایە کە بتوانین ئەنجامنامەیەک دەرخین ڕێگە چارەیەک بدۆزینەوە و بە گوێرەی ئەم ڕێگە چارەیە بتوانین هێز و تینی زیاتر بە خەباتی هاوبەشمان بدەین. نمونەی هەر بەرچاو واشرا لە سەدەی 21دا ژنانی ئیزەلین جەهانیان هەبەساون بە بەرچاوی ئەوانەوە لەم سەردەمەدا ژنان وەک بەردا وەک کۆیلا بەکاردێنن بەکرین و فرۆشتنیان پێ دەکرێت. پێنەدانی ناسنامەی ئێرانی بۆ مناڵانەی کە دایکیان ئێرانی و باوکیان ئێرانی نییە نەبوونی گەڵاڵێک بە یاسایەک تایبەت بۆ پشتیوانی لە مناڵانی کشت ژێر 18 ساڵ بۆ ئەوەی کە پارێزراو بن بن و زوو بەشوو نەدرگن زیاتر لە 30% ژنانی ئێرانی ژێر 90 ساڵ و زیاتر لە 5% ژێر 14 ساڵ ژیانی هاوبەش پێک پێزانن کو bi taybetî di vê demê de ji aliyê dagirkerên Kurdistanê bi taybetî rejima komara Tirkiye ve polîtikayên îmha û tunêkirina gelê Kurd di asta herî hov de hatibû pêkanîn. Ji lewra jî bêla koçberiya bi darê zorê li ser gelê Kurd hate ferskirin. Wek di vê keliyê de di vê demê de jî dagirkerên Kurdistanê hewildan bi kirkirinek fîzîkî û çandî vîna gelê Kurd bi şewtandina gundan kadixekirina zimanê dayikî û nasnameyê Kurd û Kurdistanê bû şikandin. Ji lewra jî di serî de parastina nasnameyê netewî her di pêş te bû ango tevgera azadiya Kurd li ser bingehê çareserkirina pirsgirêkê nasnameyê netewî de xwe ava kir. Çawa di hemû şêrên ku tên jiyîn daîm lê jîn hedef tê girtin û yê herî zêde zerarê dibine jîn û zarokê di şerê sedsalan de li ser erdnigariya Kurdistanê hate meşandin jin û zarok herî zêde ê şêkşandin. Rûxmê ku li Ewropayê bi awayekî fîzîkî ji welatê xwe û nasnameyê hebûna xwe hatin dûr xistin her girêdanbûna xwe jinek Kurd bi axê xwe
مزند بو و در باسی زاروک و تیوایی جواکه بو. بەڵی بینەرانی بەڕێز دەگەڕێنەوە لای میێوانی بەڕێزمان بەڕێز زۆزان ڕۆژهەڵات ئەندامی کەژار. بەڕێز زۆزان ینی لە ئەنجامی ئەو کۆنفرانسە کە ئێستا بەشێکی مانبینی دیارە کۆنفرانسەکە لە دوو بەش بوو. بەشی یەکەم لەسەر کاری ڕێخستنی ناوخۆیی بۆ ئاماژەت پێدا چۆن سیستەمیان ڕێخستنی ڕووناک خۆی بە ڕێخستن دەکات کارۆخەباتی خۆی بەڕێوە دەبا و بەشی دووەم ئینتەرناسیۆنال بوو. کۆنفرانسێکی ئینتەرناسیۆنال بوو کە ژمارەیەکی زۆر لە کەسانی بیانی وەک نمونە لە لاتین ئەمریکا، لە ئیسپانیا، لە وڵاتانی ئەوروپا و لە سویدیش ئامادە بوون. دەستپێک ئەگەر لەسەر ئەو بەشی دووەمی کۆنفرانسەکە هەندێک قسە بکەین دواتر دێنە سەر ئەنجامنامەی گشتی کۆنفرانسەکە. بێگومان مە داخویاکردن و یعنی ژنین بیانیژی بەشدار ببوون و نێرینی خۆ بمەرا پاڕواکردن پیشتگیریە خۆ بمەرا دانەخۆیاکردن یعنی ئەویا ji bo me jî ciyê keyf xweşî bû ew yani me pir erînî nirxand feqet de hem nirxandina her du beşan da beşa ku ez bêjim di naxweyî û beşa dî jî esasnameyekî derket yani em çawan bikarin şiddet tundutûjiya ku li Îranê heyî hem di nav Îranê de li Rojhilatê Kurdistanê hem di asta cîhanê de viya xebatekê hewbeş bidene meşandin rûyê Îranê ê rast di derve jî teşîr bikin bidene teşîrkirin xalekî herî esasî ew bû. Yani em ya diplomasiya wê divarê çan bikarin meselen bi rêxistin sazî medenî yan ez bêjim ragihandinê derweyî ragihandinê Kurdî em çawan viya bikarin rûyê viya derxîne ortê û jinên ku dibine mehdûrê vê şiddeta ku niha hakimiya heyî jinan bînin cem hewdû wana di hemberê vî yekê dî xwe çawan bi rêxistin bikin xalekî herî esasî ew ya din jî jin yani gerekî li her derê bi awayekî pir aktif beşdarî çalekî beşdarî ez bêjim xwepêşandan bibin bêne cem hewdû û diwarê ez bêjim karo xebatê hewbeş da yekgirtinek yani komîtekî hat awakirin meselen beşa dîplomasî têda bû ku eger meselen eger em li vir kar û xebatekî dikin divarê dîplomasî da hem bikarin ya bi cîhana ku em yani ciyê ku em têda dijîn wekû sîstema ku em navda dijîn hem jî wekû jinên ku em bi hewdira kar dikin ez bêjim wekû tewgera jinên Kurd tejeke wekû ez bêjim kongra star li vir ew jî amade bûn em çawan bikarin eger karekî dikin vî karî bi awayekî hewbeş û bihêztir ne tenê ez bêjim di asta welatan da astangdar bimîne meselen de asta tenê parçe Rojhilatê Kurdistanê de astangdar bimîne yan ez bêjim de asta Bakur da astangdar bimîne li kîjan parçe Kurdistanê eger tiştekî pêk têt bi yek dengî li hemberî wî yekî helwestanê دیارە سەرێ خەتەیش یعنی ئەو بەرخودانە ژنە کورد و دەنگدایەوە سەرانسەری جیهانێ ئەگەر ئەم ڕۆژاوای کوردستان وەک میناک ببینن ناو ڕێزنیە پێژێ ژنên ڕۆژهەڵات ژنên باکوور ژنên باشوور یعنی گەشتەوی ئاستێک یانە خوش فدا کرید di nav vê berxudanê de ev ku îro biyemînakekî bû seranserê cîhanê û ez dixwazim yanî balbikîşenimiyan tîşk bixeme ser yekek lek panelîstekan bi regez pîroyî bû yan xelkî Latîn Emerîka bû basî li
هاوشێوەیی مەسئلەی ژن لە لاتین ئەمریکا و لە ژنی کورد کە چۆن گرنگی بەرخودانێکی هاوبەش گرنگی کار و خەباتێکی هاوبەش کرد وەک جەنابەت ئاماژەت پێدا و ئەگەر بە بیرمان بێتیش لە ماوەی ڕابردوو تایبەت بۆ ژنەگیراوی سیاسی کورد زەینەب جەلالیان کەمپین بەرفراوان لە سەرانسەری جیهان بەڕێوە چوو یعنی ئەگەر بمانەوێت تیشک بخەینە سەر ئەو بابەتەیش ئەو کارە هاوبەشانە چەند گرنگن بەرەو پێشخستنی مەسئلەی ژن بۆ بەرەو پێشخستنی کار و خەباتی ژن لە سەرانسەری جیهان کە ئەمڕۆ دەبینین ژنی کورد پێشنگایەتی بۆ دەکا. یعنی لە وڵات ئەس بێژم ئاستەنگیە سینۆران ji bo têkoşînama tunene. Yani da asta têkoşînê da eger em çawlê bikin yani ne sînorê wê ez bêjim sînorê berxwedanê ji bo me çinînin her çar parçê Kurdistanê hem di asta şehadetan da hem de asta beşdarbûna di nav kar û xebatê siyasî yan ez bêjim kar û xebatê parastina rewa yan kar û xebatên xweberê xistinkirinê bêguman ایدئولوژیا ڕێبەرئاپۆ ji bo hemû mirovahiyê û mexsûsan em jinên Kurd ji bo wê jî erê em wiya bêsînor dinirxînin yani ew ji wiya ji bo me her kî derê em di serî da jî got eger şiddet eger ez bêjim newekewî needaletê hebît ew xeta me ye yani gerek em wiya ji xwe re qebûl nekin li hemberî wiya توري از بيجم سكنكي ما ايك ريخستني لهمبري ويا چاوند بكاره چاره سري بك چاوند بكاره اويا كي چالك برسوي كي بده بسكني لراسته خالكي جيرينك بتيبتي هول يعني هول ما زينب وبالصالانه د زندان ایران دانه بريجي ما كامبانيا دابونه دست بكرن لی فقط ویا شونداتر جی د کنفرانس داجی او هتا زمان ادی او چان بیجم اگر د پیش روزه داجی اگر ام کارو خباته کی بکن يعني خباتكي هوباش وكو مثلا دبلوماسي لسروي اساسي بيتا كيرن يعني از بيجم تشالكي بيتا كيرن يعني از بيجم كونفرانس وسا بين لدار خستن باواكي هوباش هوبار تشتين كوهي هم وكو بسكريكي ناخوي يعني كارو خباتي ما تشتكيدن اما بسكريكين از بيجم بقشتي نجيان كيرن او خالكي ميك اساسيه يعني ام لسرويا بمشن ويا جخورا هدف بگیرن جبو چاره سری آوی او خالکی میگه که هری گرینگ بو به هودرا کار کردن و بگمان یعنی از بیجم مدرسری داجی گود دروشلات نوین بگشتی یعنی جن مقدور وی یکی نه و جنا کرجی د استاد جهان دا برخودانه کی بیوی ندکد و لسروی اساسی جی ام ویا جخرا چان بیجن وکو نرخه کی دبینن و لسروی نرخی جی ام کارو خبات خود دکن و ددن مشاندن جخورا اساس دگرن خالن ما ای هوبشی از بیجم چنه تویدن دبن جبلکو هم دناو اندامبونا اوی داجی یعنی روناک داجی رخستنا روناک داجی جنین دروی کرد جی خود دگرن یعنی خود اندامی وینا جخورا او رخستنا که هاتی دامزراندن یعنی هات آوا کرن او جی جبو خوا هویه کی دبینن یعنی هویه کی جبو کو پیش روزه بکارن به هودرا به یک دنگی مگودیا مثلا پسکریکی من هوباشن لور به یک دنگی یعنی هم جنین که دروی از بیجم روشلات نوین حتی جنی ورجی سر اساسه کی خطه کی هوباش پسکریکی کی میکی هوباش هیا او یک دسری دا جنبونا مایا ده پسکریک تونه لور چوان ام تینا بکار یعنی جن تینا بکار آنین با آوایی که از بیجم کالا و ده آلی دنداجی بناوی که
سیاست اسلامی کی سیاسی یعنی بله ویا او دکن جبویج او ختمه یا هری گرینگه ده هم بری ویاجی بگمان هلوسته کی هاو پار ده همو هر دره کو از بیجم اروپایان روشلاتا نوین ما ویا ثابت کریه نه باکوری کردستان کو از بیجم تکوشین یان خباتا کو هی یان از بیجم روشلات کردستانی جی هر وسا یان از بیجم لروجاوای کردستانی جخوا خطکی دی به تمام معنا هاو باش درکت اورتی و ده کنفرانس آمده جی و درکت اورتی کو برحی جنا آزاد جنا خسر امی آزادی تاجیدار بکن امی آزادی سر بخینن امی آزادی جخورا بکنه هدف جیانه جبو پیشوا برنا یان همبری تشتی کوهی سلماندنا مافی انسانیتی سلماندنا نرخین مروحی سلماندنا کو وکو زاروک یعنی از بیجم وکو مافی زاروک وکو تشتی کوهی اموانا بشیاره کو بر رحی جنا آزاد ام آزادی تاجیدار بکن تشتین کوهی جبو ما حمیان هاو باشن ام ویخاتی جخورا هدف دیگرن اساس دبینن و لسرویجی تکوشین خود دادن مشاندن با آوه که هاو باش يعني أماجب بهندي كركو مسألة جنا آزاد يعني إيش بيجي الهنديكو أو وك أرككي سركي دبيني دامز راندنا كو ملقايكي ديمقراطيكو آزاد ريخستنا روناك يعني كارو خبات ريخستنا جن الرجالات كردستاني الفرد يكل أنجام نامدا تكازدكات السروي هنديكو خسرية جناه يعني جند جنوار الرجاوي كردستاني كجندكي يعني بروجي كي تايبت الجناية وكميناك اتناف انجام دامه دا جيجرتيا يعني جرينجية او تشاوات نرخينن يعني تايبتي جرينجيل سر راوستال سر خسرية جندكتن تشاوا بش بخوب إرادة خوب هيزا خوب بستيتل يعني ام دزانن لروشلاتا ناوين پرجاران جن نکاره دنگی خوبه که جبر چه نکاره شته پرجاران دخوازه جدا ببه آبوریاوی خواسر تونه پرجاران راستی تند تیجیه تید جبر ذهنیت او عقل یعنی ذهنیت ها کسرده است ده آلی جواکی دا ارینی هاتیه دیتن یعنی هاتیه قبول کرن وان تشتانه حمیان جخورا قدر دبینه لی او دنر خاندنی مداج درکتا ورتی جن دبیت مدل جن روجاوا برچاوا جن ثابت کر جن دبیت دوار آبوری دوار فیزیکی فکری مبستامن دوار فکر دا دبی خسر بیتن دبی بخوا ریوا ببتن دبی بخوا آوا بکتن یک نتشاول ری بیتن جخوا او تشتی که حال حاضر اگر تیرکر با او قاس قیران شما چه دبون یان چام پیدوی پیچه دبو او قاس بردیل او قاس کد بین داین تشتی که هیچ بو تشتی که نکاره چاره سر و که قیرانه که نهایی جبو پسکره که جن جواک زاروک قد نکاره ببرسه جا سیستم هایی هر تن به دست ظلام هاتی آوا کرن و براستی جهان داجی روش به روش تشتی دروی دی راستیا جنه دروی راستیا جواکی بخوراتینه دا آفرینه جبر ویجی او خاله کی گرینگ بو نمونه ویجی ما سینویزیون ویجی دیتن که لروجاوای کردستانه دی گندج پروژه و گندج نه جن هر تشتی دی بخوا آواده کردن یعنی چام بیجم آبوریا خوا سیستما مکتب سیستما از بیجم کومینال وانا بخوا آواده کرد وانا مکتب بخوا آواده کرد بخوا خوا بری و دبتن اگر ام چاولی بکن دا آستا جواکی داجی او هاتی سلماندن هر فردکی جواکی اگر بخوا خودی بریار نبه اگر بخوا عقله کی یان اراده کی تیر کر جبو کو هبونا خوا
چان بیشم یعنی بخوا سیستما جیانا خود دابین بکیتن سر پی خو راوستیتن اگر انسان ده هر قضا جواکی دا نتنه وکو جن بگو من جن دویا دا زیده هات دبن وی ذهنیت دا یان دبن وی خطی دا وی فکری دا زیده هات یشکینان دن بویا قربانی اما او جبو همو جواکی در باز دارد بید دا آستا سیاسی دا جی در باز بید اگر تو آستا سیاسی دا سر بخوانه با دا آستا فکری دا سر بخوانه با نکاری یعنی تشتکی کده دخازی بکی یان برنامه پیلان پروژه ته یعنی جبو حتی جیانا شخصی خوشی تو نکاری بریوا ببا یان دا آستا از بیجم کومینان دا اگر تو چاول ریبی کسی که بید بوده پروژه که دانیتن تو ویا بچی ببیجی از ویا بخوا او دکم ویا بخوا مثلا کسی که بوم حاضر کر آنی دامن از یازی بریوا ببا ببی آوایی نه جواک نه جن خو او دراستی جوهر جنی ده هر تو نه و دنا جواکی داشی یعنی اگر ده اصلا همو قادان ده تو سر بخوان نبی دواره آبوری سیاسی فکری اگر اراده کی تیک آزاد سر بخواد تو نبی تو نکاری خبری و بابا جبویجی اگر ام بحث سیستما کوم فدرالیزم دکن ام بحث خطا سیامین دکن خطا سیامین او کو هر فرد جواکی خودی بریار بید بریار در بید هبونا خو اراده خو یان از بیجم جیانا خو بخوا لسروی بریار در بید بخوا آوا بکتن چاولره یان بندوار نبیتن کو کسی کی دن بید جبوی آوا بکتن سیستما دولت نتو ام دبینن یعنی نه هذا اصلا جهان دا چه هات جیان کرن دا اصلا جیان دا راستیا جنه یان از چوان دیگرد است یان از بیجم راستی زاروکی که چوان دیگرد است زاری راستی از بیجم حتی ظلم یعنی ام تنی بحث جندکن اما تشتی کنها حال حاضر هی از بیجم دولت یعنی جی ظلم جی دمال داد بیت دولت و جن زاروک جی دبن دست وی داد بنه یعنی هینی پچوکتر دی وسا جواکی که طبقات بندی دکتن جیر حتی جوری قیران و تند و تیجی و شدت او تشتی قد تیرینا کتن و او جبو ماجي خالك اساسيه خبري وبرن دسر خطا جنولوژی دسر خطا آزادی رزگاری جن دسر خطا خناس کرن دسر خطا دوار بیردوزی تو چوان خو بگهینه آستا که رخصتنی سر پی خو راوسته هبونا خو بخو اراده بکه آستا خو یا آبوری آستاخوا یا چاندی یعنی چوان تو چند خواب پاریزی اگر تو انسانی که گریدایی بی یعنی نهاجبو چه چندا کرد لگله کی پارچه کردستانی مخصوصا لاوروپا جی دین دوناورا ده چندان داده مینن نه چندا لهاتن سر حاکم بونه یان به چندا ولاتی که دن مازن بونه و نکارن تشتی که هیجی به آوه که نورمال نادا بچن یان به تمامی حل دبن یان جی ند جوی دمینه نه جوی دمینه یعنی وندا دبن با آوا کی اکتیو جبوی جی خسری خوری و بری خو آوا کرن اراده آزاد آوا کرن پشت هودو گرتن او جبو ما خطا کی او جی خاله کی اساسی بو سر اساس ژنولوژی اوام پسکری کنه د خطا ژنولوژی دا د تیزا سروکاتی دا او یا پر زلال هاتی دیار کرن او جبو ماجی اساسه د سروی خطی خو پاراستن خو آوا کرن د هر واره جیانه دا فیزیکی آبوری ذهنی او جبو ما خطا کی هر اساسه هر گرینگه و گلکی نرخاندن جی سروی هاتن کرن و وکو پیشنیار جی او هاتا کرن کو دی ویا شونداتر ام ریوبری خو لسروی خطی او بکن بری و ببن یعنی جبالكم موديل هيا ما وارجن جهدار كير ما ديجي كيلين پر رنگين كيلين پر باركيش دركاتن اورتي و جنا كردجي ثابت كريه نتني جنا كرد ده هر در جهان دا اگر پیشی لگرتن یا تشتی که هی جبو خطری خو جبو کو هبونا خو جداس بداتن جداس نداتن به هر آوای آستانگی پیشگیری چی دکت و لسروی اساسی جی او جبو مخالکی گرینگ بو راسته اگر تو جنکی بهیز به اگر تو جنکی ریخستن کری به اگر تو جنکی شورش کر بی تو دو بی هدف اما او مهات دیار کرن اگر جنکی از بیجم بریخستن کری بید دبا هدف
اما دهمبری سیستمی چوان دکاره برخوا بدد و جبو ما ثابت بود دکاره برخوا جی بدد و برخوادان خوا دهمبری سیستمی با آوایی کی پر چالک با آوایی کی پر اکتیف با آوایی کی داگرکری قد ناس نکرن سینور از بیجم آستانگی کو لپیش و درد کون قد نین ناس کرن مثلا نمونه از بیجم هوال شیرین یعنی او دناو سیستمی دا نخوانده بو اما ده خطر بر آب دا پرورده بو از بیجم وکو گیریلا که آزاد به سالان برخواهی دا و تسلیمیت قبول نکر بگمان جنین کو نه از بیجم دناو جواکی دا مخصوصا دا ایرانی یان روشلات کردستانی اگر او جننه تینا تپساندن او یعنی ام نکارن چام بیجن با آوه که وصا بیجن وانا نرخستین کرینینن وانا نزانم دواری نرخستین کری ده از نکارم تشتکی بیجم اما دکارم یا بیجم مثلا او جنانه هر جنکی تشتی که هی بگو من صادی صاد بس نابینیتن اما ام دزانن راستیا جنی داجی او تشتنه تشتی کنه هاتی تجیان کرن گوری دوری راستیاویه نه گوری راستیاویه ویا نه پجرینه لی اگر ریخستنه که بهیس هبه وانا همیان دنا هاودو دا هم بیز بکد اگر مثلا پر دوران اسیان دکن سری هل ددن و دبنا هدف سیستمی هناك مثلا چان بیجم توز ناف رخصتنا کی فکری دا جینا گرتینت ناف کنفرانسی داش آنین سر زمان براستی کو د ناف شورشان دا ناف بزاوان دا بدرجه درو کی جن جی گرتبو لبلی پشتی دما کی دبینن کو دگت دا صلات ظلام دا صلات دگرن جن دمینن اورتیدا دمینن لبلی ایرو جنا کرد پیچوانه وی سلمان دو میناکا روجاوای کردستانی هات داین برای زوزان مخابن ام وقتی مگلک نمایه ام دخازین قصاته داوی دقیقی که امتر بگرین باشه زانی از تنی بیا ببیجم و بحث ریخستنین کو قوامین و جنید دیدا جی خواه بو و نه هلوشیان یعنی ده هر کارکی بکه اگر بنگه هاوی نیت آوا کرن سر اساسکی کو تشت پیویست هیا نیت آوا کرن روخاندناوی پرهیسانه اما د توګر آزادی دا یعنی د نو ریخستنا ماده او تشت پر زلال هاته برچاو هاته سر زمان کو یعنی اگر بنگه وی راس هاته آوا کرن نونرتیاوی ریبرتیاوی او اراده پی بخشی او اراده کتوی ده هی او جوهر کتوی ده هی یعنی د راستی اجنی ده هی بودا دیار کرن بودا زلال کرن که جیرا گوت تو ده کاری بیا بکه ریو ریباز چاره سری بخوا باوری او تشتنه پیدانه او کرن همو که ریخستن سر پیان ما بو مدلکی جبو همو انسانیتی نتنی جبو مجنی کردیان جواکا کرد همجی وکو جن ام دزانن دنا همو ریخستنی جهانی دا دست بیکی گوتن چی؟ دست بیکی گوتن مثلا بلا شورش هم سر بگیریتن جا پشا امی مافی جنی بدنی جا پشا امی مافی نتویدن بدنی لی در ریخستن آمده سروکاتی گوت او یا پارالیل دکارم به هودرا بمشن نه بی او دمشه نه بی ریخستنا جوانان دمشه نه بی ریخستنا جنی دمشه نه بی ریخستنا گشتی دمشه نه بی سیاست کرن دمشه نه بی شرط تکداری دمشه و تو پارالیل اگر وانا همیان ارگانیزه نکه به هودرا نمشینه بگمان هلوشاندن اوی گله که قولایه ام جبویجی بونه شاهده بالصدان یعنی نه تاریخ گله که دور دریجه تاریخ کنه ها امتدا سردما یعنی 100 ساله که امتدا دجین ام دناو شورشین کردان دا بونه شاهد وان تشانه همیان مینا کاویان هم روزانه جی پیرادشین باشور کردستانه ام برچاو دبینن یعنی جنان جی کدا جنین وکو لیلا قاسم تدا درکتن و چوک لبردجمن ندانن اما ایرو که د پارچین کردستانه یدی دا برخودان هیا رخصتن کرنا جنان د آستا هری جور دا هیا د آستا زندانان دا برخودانه که هری بلند هیا اما د عالیه دنداجی جن جبوكو ناموسا منه جن جبوكو از بيجم ملك واري منه دبا قرباني تيتا كوشتن تيتا قاتل كرن الجد صلاتي دايش جي نادن و جي كودداني يعني جي كودداني جي جي هكي تشوانا فيزيكي جن
تنی فیزیکی جن به جوهر داره خستن دراستی خود درکتن رعی از بیجم رعیا کددت ظلام جبو کو ظلام وی یکی پیک بینه یعنی ام د شاهد وی یکی نه جبو ویجی اگر ده هر قاده جیانی دا تو لسر اساس راستی خو تسر بنگه کی آوانه که تو چه کاری دکی بکی اگر او کاره بنگه وی یا پسکری کی وی تو نقطه ضعیفی ببینه جکوده دا او یا دروخی جکوده دا بهز دبیتن تو وانا نگیرید است هلوشاندن آی گله کی نیزی که قولای برچاویش بخین داویه برنامه ما دیاره ایروش الباشور کردستانیش ده شخص رخراوی جنن آزاد کردستان رجاکیش خباتو تکوشان تکرن و ده همبری ویدا صلاتیش تی راوستاندن و امیش هیویا سرکفتنش بوات خازین و هیویا سرکفتن بویش دخازین ام گلک سپاسیاتت کین برای زوزان روجهلات اندامی کجار که تا آماده بوی گلمده دوی برنامه ده گلک سپاس اجی سپاسیاوه دکم وکو تلویزیون فریدوم تیوی بودنگی کنفرانس آما بودنگی چالکی آما امیش سپاسیاوه دکن سروی اساسی سپاس بەڵێ بینەرانی بەڕێز ئەمە بەو شێوە گەشتینە کۆتایی بەرنامەی تایبەتی ئەم جارە تا دیدارێکی دیکە هەر شاد و سەرفراز بن.